the Supreme Court of the Republic of Kenya. Unakarima kaunti ya Meru tiatigie nyuma kile gukungwira ushindi wa William Ruto tawe rais wa gatano wa Kenya. Biashara nacho nishone kithina mbere tawethire na riu mari ya Ruto amabingerie wirane wa gutwikithia mithika minister taburia amerire thirikari-ini yawe. Kagitanio kau ni maugite Peter Munya ni wa mwitio na ikini kithomo kiriwe na mangi tawe. Dennis Mugendi enacio tariria. Biashara siri utakawithire mushine mawa igembe South nyanyume ya koti nene kugita igamba ati William Ruto nowe rais wa batano akaribangi batira gikeno kiao nibonenie igore mutheko aria nandi bamurombete kuthura mithikari nturi ta minister na gutejaniria urimi Peter Gatero Munya uria bakuga nandi ati na Munya uya kurire iguru ta munyingo jobia kuria Ntuva President Ruto tora maira morungu nekenda tonya getene geke mbeta welo ndikuma stage kangwere tu go thamatha ko myotangaza kwa Ruto go president ingotegere tega tukwenda batu tozindo tege angabana etya tukwenda mwakathike CS kira gari ya Munya anja Munya genjere metheka marinya ya maraya iwo yaruka Munya inchoi iwo waguo turenda Munya inchoi na itokora Ruto agenda Munya netwenda akarethia morichoi gotwenda manzi ya kwaluka da inende captain metheka lintore no CS wa agriculture turenda tekela kia agriculture ke Meru na hii si uchawi ni maombi Kemero kiwa muntu nchobi atise mirongwena anto abetra kuna nchobi la Molo Odinga na bena outgoing president na kura chiaringa wa bare akobanganya ma agent ende barenda Supreme Court itwekane agent yo na bu tenge ombekana batambera okarie kura cio kinya na omero atari na ma agent ko kura nya yuchi ari ile ira wanga chekara ote wamba burario i ni maombi kwa na rwandi gwangwere twa mono na itokoramba president wetu William Ruto athaganie mweshimiwa wetu Lintore getegia CS na likane Meru mono na itomwendete mono wine ndarinya candidate na kiama kwa ODM ninda rometa na ODM na wetu nda number 4 lakini ntekibo thuku muno kwetha bura komeua ibo kwatweka Ruto no president wetu wa Kenya. Sisi ambao tulikuwa upande wa Ruto tumefurahia na tumeshangilia Mungu kwa sababu ile kazi tulifanya ilikuwa tulipiga kura ya haki na vile imefanyika siku ya leo tunasema ni asante kwa Mungu. Dainende niyo tutakutangwebo ya wora twerwe bottom up kwa njia dhaire huko kwa njia ndio tuitetie itwa kwa thirika muno kabisa onda dhaito tata Nairobi kwa cha unitango yo bundi na ndeta Nairobi ko rento no tobo bwa ndo bitroneka muthara tigania kwa bamunya kinyabo batati wa nyuma kwariria umbani bobo William Ruto Raila na afuasi bawe kato amwirende na onwe no ntwamenyeri onto bomwe oitare onthe no handshake kato mbukani yake okethia Ruto nari thirikari ne opposition nkethi ciawe icho ciatura irithina ciatuma mauta yaraitia uchumi buraitia manto yathuka itugwira Raila ari thirikari ne opposition ake akula kuma thirikari ne raundie kinya murungu momuna muto nonto ne anto aguthiria na kagutuma uchumi bukathuka thirikari ite no opposition ite meakwa thirikari yombo otethia mwananchi kawaida so Raila no twamenyeria nkethi na itukumenya no amenya no chindi no nkethi urengene acio round yo tenkethi tiko Maria otuogetha kware onthe so itukwenda kware tukira mutano wetu Munya ti atu muthuro itumwendete lakini niwe muntu natumera ko menyaga nini lakini no tiania bro muthuro muntu ka kira haki kitha no kwana kira itu no gelaniria aita na utongori bwetete wewe theti osubana kumamira matwa uije theti njamba na laingo rwama wa thikire bange buraba kuwa uthiate na thirikari ri no ntobira twendete te uwe ni mwate ro turuma ke thirikari ibo ya tirao no ntobo ko elia okona atere thirikari ya Ruto kore anto yetete no amere akatakata na batu etwe to mwaneto lakini bora rere thirikari kai orarere thirikari ya orarere thirikari ya Kenya Kwanza no gele ngawa weta Kenya Kwanza kendo to rwamerera
kilimo na atwe kilimo ikayo kwanonge kayo kwile ntore kana kayo kwanonge indikira tugenda kuromba ni atiri antu barabare supportive bayundie ndene Meru County tutukuromba President Ruto nabalelie bagaya kurotheri kethai muntu ya lentore nabatikwa elua. Number 1 mheshimiwa weta wakabea mheshimiwa weta wa lentore mheshimiwa weta wa Kirengo na barabange bonthe baringiro nuntu bwa Simio Meru County itukwenda gwa bethe na kanya thirikari na yeku kenda mgweche tuchiaita mbere. Dennis Mugendi, Weru TV, mushini o Maua, County ya Meru.